Mina nje ngivile tindzaba ngale ekhaya kimi ngicela ngibone laba sithole la. Yini ngetindzaba tala? Awutenato. Base ekhaya kunjani? Ufuna ukuthi utshele ngilomake lo ya? Hayi ngeke manje uba ngichazile mina ngikukhuluma indaba tebe. Lokhu site mina ngidawuthola nje ngibabuke mina ngisho ukuthi hawo. Laba le basisho kabi. Phele nje lapho. Nangakho umnyaka wena? Hayi nga21. Hayi usemncane ngikhona ukukutshela tindzaba ke letiningi ngoba bataze bathi ngufaka umoya lomubi semncane yabona. Mara nje imvela ngitshela ukuthi lapha kulungu lapha. Kuyaloya lapha. Bathakatha strong. Mina nje angathi ukuthi lapha ekhaya kini niphumelela kanjani ngoba lana kubhizi bona la. Yena vele sitolo sakhe nini lesitolo ngoba ngihamba lana sitolo senemthi kuphela mina isitolo sithatha phela. Njengoba ngisho ngavuka ekseni bangitshela ukuthi ngimi lo wakha lesitolo le. Angathi kanjani uvuka ebusuku. Shothi banatiko lo sibhenga ngoba ndani njalo. Angathi mfana ucabanga kanjani usho ukuthi banatiko lo wena akathi lokho. Hayi nje sofuna ukuthi uve ngami. Hayi phela. Hayi ngeke. Nguvile muzivile kushito nathi banatiko lo lapha. Mina bese lalela. Angeke ngize ngibatshele ukuthi ushito njalo wena. Hayi ngibekisa mina. Angeke ngize ngibatshele khululeka mfana. Simaswati isikholelo sivini so umuntu makuse akhathele ugijimisa kude kuloshe. Uqinisile wena bengingadi wathi ngani wathi basebenzisa tikoloshi. Hayi ungangiva kabi mina bengingaconzi kuyibika kanjalo. Akunandzaba angeke ngize ngikumpimbe labantu laba balungu vele wena usitile lokungitshela. Hey namake man inkosi yami mina into lebengizama ukuyichaza la ukuthi sonke simaswati isikholelo sivini vele umuntu wakwente vele wena awubona lo tikoloshi wabo lapha asithola. Yathi uqinisile. Buku ngimcabango yami buku. No uqinisile wena. Khona umuntu ophila kulanhlolo ngadayisana betibulile esitolo. Hayi mina nje yabona ukusoshite banatikoloshi. Vele banawo mbamba. Angikaze ngisho lento leyo. Khululeka angeke ngize ngibatshele. Mina angabe lokungichaza into etiningi la kuwe ngithi mina banawo vele lo tikoloshi. Banawo. Angithi ngibona songisitile wangitshela. Nesengiyathi ukuthi vele ngibe uyangisebenzisa ebusuku. Mina ngeke ngisho into lefana naleyo nkosi yami. Mina kade ngihamba la nzona ngabe ngimboneni intukulo. Mina ngisengake nje ngitsinzi ngifikile lana kwasangikhathele. No phela mfana micethe kushona ukuthi banatikoloshi labantu mina ngikuve ngawo. Into lethi vele tentekako la lapha kasithole. Amaswati nje lamanye vele nje atiphilela impilo yawo yodwa nje eceleni. So tiningi into la batendako. Wena ufuna ukutshela ukuthi uyathi ukuthi kunatikoloshi lapha mara usafuna ukuthenga sinkwasa angisayi lapha ngeke kuthi ngathi bayadayisana betibolile mina ngiqhubeke futhi ngiyothenga khona ngeke ngizokubona ke lokho nyalo nje ngiyaphinzela emvaleni ngiyogeza kahle ngilungisele ukuthi ngiyedolobheni ngamane ngiyele sona lesingwane drink ngeke baganga phela kasolo makanjalo kuthi nawe ngase ukhathele kwasa kunesitolo singathi sesivele njani kahle ma wena wawubona vele lotikoloshi mfana kahle mangozi ngibele ukubuyele emva ngizama ukukhipha la kuleyo ndzaba leyo uyathi utangibangela nje isifundo esikabi emangweni ngitfikela nje batangithatha ngemntalo ukukhuluma ukuthi abantu lethi ngamva kwabo nabo indlela yabo yokuphila lebatibonela ngokusebenza kalabo tikoloshi Nkosi yami uchazile make la wathi kusa ukhathele nje futhi amsho ukuthi bonge kodwa nama wakha lesitolo ebusuku Nawucaba benginabani angathi ukhona lo makwala uyamathi makwalo umnganweni lo mfana futhi makwalo mfana futhi mawumfana futhi yebo bengisengaye ngambona senze ungumngani wena nalomfana lo ya yebo futhi nje akalungu nomfana lo makwala bamfaka balungu namfana futhi naye so wangena lethi phela ngithi nguye lofaka labantwana lo moya lo maka hayibo mfana futhi mina ngihamba lana sibangani is right yonke into kahle yathi ngidambona umuntu asengikhuluma naye uthi unjani mfana futhi ke hayi phela utakhuluma naye uthini hayi phela mfana futhi umngane ndambuta nje na uhlamba ngathi utamngena kanjani ngifuna ungiside phela uthi na indlela futhi langabaleka ngakho uyakhona yini ngena lapha khabo lo mfana futhi wena bakuvumela kepha ukuthi ungene yathi bengingakade ngicaphelekile ukuthi why ngingangeni la kuba ngini vele ngingumngane wemntana khona kepha mara yini uyangena ekhaya niyobukela ibhola ngithi uyangena nje dibute ke wena ukuthi kuyangani ukuthi wena ungangena ekhaya kuba kani wena bangena ekhaya kini dibute wena ukuthi kuyangani ukuthi wena bangena ekhaya kini mara wena ungena lapha ekhaya kubo mhlambe nje ngiyayicabanga ukuthi umthetho ufana kakhona u-street nyana uboke somcela phela uthi ke ucela kuyobukela iTV ngalenye langa lapha ekhaya kubo nakavuma utela kimi khona ngifuna ukuphathisa kona yini le lokhu wena
ukuthi akufakela tinhlanhla wena le business yakini. Le business yakho angithi ulima ligwayi wena. Takufakela tinhlanhla ke wena lokho. Ngekuthi mina ungiphathise into lapha. Ngakutshela mina ukuthi ngiyafika ukufake lapha. Cause lo makelo ngilo sithole leya. Manje ba busy mina kungihambeli kahle bona ba right. Ba right bona mina kungihambeli kahle. Jo lona bangitshela ukuthi lo usebenzise enze nje mina abantu abamabasebenzi. Dinika kanjani? Bantu abamabasebenzi mara babo lona basebenta basithole ke bona bakafunzi. Bebafeyile yabo. Mara lalela ngikutshela phela mfanami. Mina phela kufana nama kwakho sokufuna ngikusita ukuthi banganda abanjena kufuna bagweme banganda abanjena ungabagwemi. Yabona wena nje kufuna ube umngane alomfanami. Yebo ube ngilomngane uhlukane nalo ngoba bakuloya kahle. Le business yakho lena ngike hambe ngiko nje kusasa kusena kwenteke kufike nemaphoyisa lekakho lekhaya kini batokufuna wena. Ngabo bona labangani bakho. Cause kusasa nginesho ukuthi vele wena kusasa kunemaphoyisa atawufika lapha ekhaya kini. Mana bathi besebefike ngani ke bona ngoba phela mina ngisengayo. Kulo mngani wakho. Angeke futhi ngamtshela futhi naye futhi ngithi ngeke ngisamtshela songichazela. Khululeka abatikonke. Bakubona? Banemethi kuphela abantu ukhumbule ukuthi bahambe ebusuku. Banemfene abayithumelako so wena iyati lemfene ukuthi wena uwakha imali ekhaya. Hayibo. So wena nje kusasa kusena kwenteke wena ukhacekeke kusasa. Mana ke ufuna ngitshela njengoba nje la kakho lana nje unguma stand lana tindle ting70 emarketini akuhlala abantu banesandla ekuthini bantu bangaqashla ekhaya. Tamsetanetha nekunetha ngibo. Hayibo. Bangithakasa nje bangiphapha ngigwabelele emathayela emagundwane angihlupha angidlata inyawo tithenze angigubhe every day bathi abwela amagundwane esho ukuthi kolo shwabe yasebenza labana usho kanje hayi nani bengingathi ngathi netindzaba hayi cha ke manje wena mntana hayi ukuthi lokunganani ngikwatiko manje hayi manje hayi ngcono khona sele na okay buya uthi ngimi lokhuluma indzaba lethi ngeke buya la mfanami bela ngizokusita mina angitsheli sonzela manje wenda malini ngenyanga le hayi ngakhuluma leyo ndzaba Nkosi yami make yabona nami ngize ngiyakhathala cabanga nje kulima ligwayi for 3 months lapho umuntu atokutshela nga10,000 yini 10,000 igwayi lidule kangaka 10,000 10,000 lite kakhulu makunebantu lena lesisebenza nabo lena incane le mali 100,000 cabanga nje nga3 wemasaba akho 100,000 mina 10,000 cabanga 10,002 emagcoma kahle right lekhaya kini ninemali nje lekhaya kini rich ya ngeke ngisho njalo but nje ngoba nakubabe vele usebenza kahle naloku nje uyasinaka khona naloku nje angasiyo umuntu ophile kahle but nje usasinaka vele makwakho akakaphatheki ya uyagula yena sengize nje nami lokhu ngifikile ngamzamela bathandazi cause isibhedlela sebahlulekile Nkosi yami ngize nami ngasola nje ukuthi hayi lesi ke sesendvule ngoba abantu balana bagangeni ngoba songitshela nje ubosithole bana I mean yes ubosithole ya nalo make lo walana makwakho mfana futhi manje phela makukhona kuhleka nabo lapha nakumbona nje ahamba lapha hamba nalo make lo ya ngisho ukuthi Nkosi yami awu lo make utawufashiya abantu babakhe make uhleka nalaba yebo phela mara phela shothi bayavana ngwavela kathi Nkosi yami lo mthala nakati makwakho tilungele futhi ke sengingafike ngimtshele Nkosi yami ngisho nalokho hayi phela ungeke umtshele usumncane nangakathi indzaba tshela ngimi yabona ngendlela lo sokhuluma ngayo ungabada ngathi nelicinise ekhathi lento loyikhuluma ke manje because mina ngeke phela ngivumele makwamafe ngibe ngathi uthi ubulawa bobani nangake lo makele ngikutshela ngayo ukuthi uyaloya makhelwane njani mama lo makalo mngani wakho makhelwane awubuto sithi umfana sekwenteke nge makhelwane plana buto sithi umfana tshela makhelwane ukuthi uyaphi mfana hayi bengathi ngasingo ne drink la kasithole nami ngihleke kanjalo nami ngihleke nje kanjalo uyothini lapha
Ngiyothenga singo ne-drink bang. Awusiwe nomngane walomfana wami lo wegcina. Nguye but ke sengikathi ngamgcina ngoba nami kathi ngahamba. Mtshele. Shame on you. Sewuphelile. Sebacethile ke ngawe. Akusena ubuya. Mawubuya le You're dead. Leka sithole. usabuda. Nginguwe bengingabaleka. Hayi mbona uthi umfana bani lo? Umfana bona. Umfana mpinga.